Oui, alors le fatiho. Nous allons réaliser les termes fijo tora mnagandra ili rishindere continue komba. Karjama dizo andwa fanye fijo. Sisi ngasihara question et que possibilité ngiyo. Huni madzi. Stop ngosi imazuya nyawo Facebook. Huni madzi po prunku. Huni mille fois po prunku la shonga. Et que possibilité keti andwa tifanye manasi kapsa turubulu. Non, en fait, possibilité kaiti tsaila bibdi passer à 30 midi. Je suis allé par ce accès. Sheka ngabo possibilité wanduna fanye chandwa tudama ngwa lindia hata midi. Yabo mwishi yabo wakomori. Yondo banurliyo na baneka ngo fanyao yo taratibu. Ah, bali yezo dizonsungo hambi yanga tukaifanya jono ndo alo banungo washashi kabatsandu wenji. Abo alo banungo jo nezo jokanza rifanye. Ah, yodo kaondwa fanye kumsiha manga wandu yabo. Abo daka. Atartibu wandwa bironzi yani harmeze kulwari watsirambu wendongo. Shatsido kawandwa hime wandwa tefijo na mbalbala. Ah, shabani manu habezo pia mbaba hao president ne conseil tiji ministre tiji dendobi wa rambia ripasa tata midi de maana hizo pia. Ah, manabala mimi kaujibu he message madame onesabu ya uka secretary na president wamba hime mbabi. Yende hazi hasu mani. No kamtwanza zamba. Ya, ikangawe taratibu. Ule wanebiswara ya ukakabati fijo. Wanunwa jojo zifanya uhafifu. Wanunwa ufanya uhafifu. Hatranquilite. Ule wabatina ukangawa wanduwa remarke ndongo. Ashatsido kandwa tefi. Ah, non, ça coupé. D'accoucher. Akiki, yawe hawangi ojeyo. Awada nigar shukuri yao wajaru saze no gozin likofiki kazi leksonade dawondo hausawa shezar shangazando ukaya harmasaf kare majesho anjarma ze biro ndramani yamba mbarage makiesi izo zirishanga Ngiyo hamaye serikali ya azalinge unikora majana maili ule unenebe maudu ije urohitswa ula unenebe maudu aje wake nyongwe wahunwe damu. Ai, meta shakashende yabo odziro akaramazo ngozo odziro Henry odziro akabudo Afrika udada rongo nziro zabirai aukaya masase watolo abonze shamari na mabani kanga rwana uri zingareze botizinu eni mwango jomulu ari ubaye no rivitse zibirene au mujuza wona iyo huono mujuza Henry zinu bilete za tiba preda za direct yoti nzima sa zinu ba olewa zinu pia zikoshewa Masikini kumuri. Sazi. Astaghfirullah. Pays. C'est ça le pays. Sababu nurisha msedi hamba ugayonzi bakabati abili bazunongoza kweli. Gwanzima ndabo ila upepo zilandrabo. Rija unoshiriro wanaenda gwanzima. Wajoto urenga. Shazor aminodo kaya kabana oro hakesi biro rajawaziwa. Koli wendilo. Nasingar amino kaya wenji wariniko amnifu wari vote. Ngumonao bilete zozilio babo izo yanuma bake maili ya bulletin za ma gouverneri na ma president zahibu biro de vote ya hoani. Pays. J'ai du mal à imaginer oh. Zarengwa sko trete wa mabavuni ndani hamera na obolwa wandu wahebutia maboshoni wahilibwa mapesa wahenda na uzonya mafungu hamafungu. Alhamdulillah rabbil alamin. Zibilete zino rizisiki zino para mundu akabolwazo andastie. Abengwe hende ndongo yenda ya mbilwa ngutwambawi ripoko moresi twawi. Mutse. Vero mzengo fanya mtazo imshaenshi. Koma hai. Kusanga kawata wewe hutorudi hujirende dada umzaze baraka. Pane mera mfumboni ngurifanya. Shakashende. Prenez la mission s'il vous plaît. Omonga shihari matabu Tori dunga hantaru muzedamu Mwabira mwe hambasi maisilamu Matungu ya dunia kori julo tabu
kalamu ndahafuna tamu koshabaki antaze milamu letwaifa lolinji adamu Horitona umili ya tabu utirumilwa kashuja ojidailia narime nkonyo nzima menda mola ngujorania